lepthokhradi kamai no chawe hade manam namchiba su lai. Hey guys, welcome back to my channel. Ngasi video se howdri mamang ko I am going to talk about a hair care product. Id koi slums yamna dry or ga rough oi bada ai sham su yam dry oi ko frizzy oi duna any style se mama dam da ngam de yam wai ko ngai te do dogi problem do solve oi na ba product ne ni ngasi utoi she duga India gi brand am khak so oi ba hair serum am khak ne ko. That is Vilvah. Ado hana ko sigi kano se product se sigi maram da ko hana mi ngang na ba di review pi ba khot ba myam am sai hana thengna re ko ado ga su ai matam do use taw da bane khang de do handak ta use taw bane sigi brand se ko ado sina matam da yam nungai ado ai experience ai da review ai ta myam na share taw jage taw bane. Aduga magi texture se yeng minasi ko ado kitang budi oily oil ado even after shampoo and conditioner taraga so fizzy hair serum problem khadi oil but this one is very effective. Vilvah hair serum is infused with nourishing black seed and curry leaf oil to breathe life into dry and fizzy hair and formulated with the luxurious plant oil of hibiscus and arnica. Aduga all the Vilvah product range hai tare ko haidi any skin care or body care gi boro mogi product myam so in 100% natural ngatani haidi koi mogi farm dagi fangjaba ko organic aiba product ngatani mogi ingredients sida same da happy se aduna koi chemical free oiba harmful oil da bodo any skin type aduga hair type ko loina purchase suit oiba chana bodo aduga koi environment ki damakta su yamna fa it is great for our environment too. So guys, this product link amadi mo website link ka do I description dum hap channel mage myam check taw view. Yo jik balbi je aina nang yam dan mere video ngatang yaw ra no sidi ai re du gi ma kapiso. Kapiso. Sam ga pe. Enge mapi da bu do yenge ni. Mapi da bu yenge. Lao. Lao se sla, lao sla. Lao ba. Ya, lao. Sama mo supa ini. Ini sih mama ada sama apa ya, Pak? Ayah, ini. Ya. So guys, as balbi kapapa hore ko ma nahan dagi ni mana juda pubi ha bada ina juda pubi nya tema benga si mu ko. Nung su tai ngasi ko nung yam kan ta bani na khang de ising thum yai chat pa lambi do ya ga da ya ro khang de ngasi yeng se Kaida. Kaida. Nanti tanya mbak, mam tuan jadi ni tak cakap. Okay, GP le meja. Yubi on baju GP paya sih. Guwahati re sabji on ba, fruits on ba, yubi on ba. Oh GP ngatan. Traffic jam. Sing thome, sing mau ni. Sai nong ahing na nong ai ta no tikta sa sa do ri Hinge si. ha Hinge me. sing le ma ba ai ya de u dai de hey Sorry chứ. đi hàng đôi yes si di samudra ngai ko ni samudra ra thogu bai ka ba rồi tập thôi ôi mà thật là chứ à nuôi trái em mấy ai đời liệt thuốc rồi đi cả máy rồi chào ấy hả để mà nằm chiều thế này Kalbi, oi, city danger ni, aku. City tu yang jauh kalau kayak ini ni, nung kita hingga makatan ni nung dah jangan pung drama tu lagi ngasi, dun, kalau oi mana? Mami sih nggak lihat dulu. Nanti jaking tu pakai kiu. Pung drama tu lagi tak aku tu na. Masih nungkin bude pung ama dah budi tamal ni ko. Ngồi khui thầy bọc cho phát vào chỗ rồi đây yên rồi
피가는 보이지 하고 그래서 우리 사이즈를 동무 제가 왜 땅니 근데 뭐 이게 드레인 셈고 그 셈데 그만이 되는 황데 드레인에서 가서는 셈도 되니 생기 땅 노기 땅 답이 대신 돈이지 뭐 하래 신 돈바 근데 스모이 쇼 셈을 브라 가지 되니 나들이 손 하이젠이 알아 아이 시디 많이 공부 레는 거지 덴저 Shit. Denjar ni ini kita tahu aja. Ada mi mayu makai yang bayam yang na ya mai di mun di kalau apa. जो कैंसिल लंबी याद रहे पाई लेती है मैं अभी शाव याद देखो नेक्स्ट टाइम तो सकना नहीं ना कोई लंबा पेंटर इस ओवरब्रिज से मसाम रूम में हम तो हैं जुमला ले मतलब मी yang kelak idah yang kelak macam ni nanti overbridge kasih loh sai sai nếu năng du chất thằng đó bấy sau này ra bạ sau nín đẻ nó sau nín đẻ hay rồi là cô nông phá ra gì đó nông hàng cái lần bị cái phá ra gì quá ya bro 야브라가 봄네 딸래라 하여튼 야브라가 꼬나무 농항 파라가 람비가 파자시과 비 샤워 퍼때다 딸래라 앵노아이데라 사야 또 이제 카메라가 인포 못 잡히죠 비 샤워가 양 해라니 비 샤워 양 해라니 너무 좀 듣긴 Con jừng là chưa xài em. Sáu nhưng mà phát triển mà đây đó. Giá không có làm rồi. Shortcut chắc là gì nè. Rồi mình không phải rồi. Power chắc là gì. Gari shop ni kan. Phải gì mà pan cái màn đấy. Tapi mà cũng gì đến mà đi. Mà pan nó đi kìa. India cái mà pan cái màn. India cái mà pan outside. Tapi mà cũng gì đến phải đi ở đây rồi. Vì có ông lại tôi bảo. Mấy ngon được bằng 5 năm thế là. Vì cốc năm cái tàu nó sôi nó đang nhau em nằm dân thì mà chắc có gì đâu nó thật bẩn bịa nông ta đấy you make kiểu bón nông hay đấy đào ra đây rồi đấy Guwahati tàu này